Ora munini wa speaker ndene ya mbunge ya Meru na kinyemsi wa municipality Elias Murega nende nedrita kidura ni mbunge ya Meru kiri service board ngiorotanyete kiri mbondi ene Evelyn Kananu Biankolu. Murea achokerete kiri mbunge ya Meru nyuma ye girire ya kinende gutuika mbunge gisyo kibunge ya kina odhimenti kurema kia kidura no kidhiru mudhuri murioki na rono runkuruki. Na Elias Murega urora MC wa municipality na kinyana cho agitikio bunge ndene na odhimenti na inonete munyaka na utonya kiri county assembly ya Meru kiri mbundi gutegera witi na mbere kiri county assembly eji aramuthenya na arua ditore kurukitire county assembly ya Meru bara mune Evelyn Kananu urocho agitikio MC ndene mbeu Moni Elias Murega na Kananu Evelyn raramba kura na kiama kia UDA na bere kiwa itoreto muno tumemba za assembly nontunyebwa mheshimiwa Elias Murega kuchoka ndene ya nyumba hii kana kuchoka ndene county assembly nontu kila assembly na yathirire na randete a lot of value motions nyingi ni one of the most active members na kuruira pia wananchi wa kawaida so itoreto muno chokete nontu kinyaki mantu yaratu inayo ya kuona barato channel interest cha wananchi wa kawaida baraba intorene atwatia na nya sana so it's a boost and we happy about him. Tukona kethena kanyaga kega deliver service ewe na kienda umba ku represent omandu jara atura kwakilisha antu bawe nyethora kethegi capacity ingi tukona kwingugi aga itenjega na ikyo tukuba welcome bena wa sister Kananu tubera karibuni and congratulations. Honorable Elias Murega itwene nguira ritete ai member of assembly akirepresent antu ba area municipality na inya deputy speaker na itukumenya ya card value ki assembly na mbuge ibwega Murega itumuichi capability ewe na so my sister Kananu twachindana nya noembe ona no ari namba 2 kwa lakini ambera happy na inkomobilize nya MC kenda support no ndu wambere just dirire uthema ndu yothu twinde twaya gintu kimwe na at least amna bubu muthiri na arua county assembly ya Meru nyombite kwithurwa kinga gwa ntiku 10 ale msibo kutemono tojao ni kuereza Meru umabo mando ya gutada mbere mono nkutenere siasa ilikonekana katika ona ngavana otherwise tukuinga iruare tuko ikomi yake kenda at least members baita mashinani kwarania na tobona tuna voto kusaidia na wananchi na kuthikira wananchi tuigwa mando yaraba kwenda kenda tuchoka renge ke sheria tuite kubuite ndene ya county assembly chithere in line na maoni ya wananchi so together tuna untorene for makuthabugitu mantu amaingi bukira wabubu na bura ende tu atumire na ja bunge tujoko bwakirisha itujite kairi na tukabwa information ka mantu ya tukarite twithithe na ja tukwenda kinya twingwa bumenya assembly tukethira twina nafasi nje ya interact na wananchi wetu tuveleze exactly virabi kuendelea au county yetu no tuendelea au miaka hii ite ile thatu uti county ya Meru ikethirere ikethire kuthira buru na ndene ntura chetu kwina mantu maingi ya kuendelea siasa na tuketha twina time inja muno turetara turi ao ende tuketha twina time inja inya tu kuritana na antu betu what is going on na imbito kuthetera na antu batu bito kuthetera no bio tutikira kuthukangwa nau tuti mashinani na antu kenda tubeleza bito kuthetera na kio na location cha ward na TMC cha teria ni antu bara bena mashinani. Okay, thank you. Nkiripotera Uru TV Bitamuthuri Muriuki.